Kwa majina yangu naitwa Njeri Mora. Mimi ni mtoto wa Catherine Wamboi Mbogwa. Na nimekuja hapa kwa social media kuhusu ile topic yenye nimetafutwa na mama yangu. Na nimekuja hapa kwa social media juu sijafurahi kwa kenye mam anaongea kwa social media. Naomba mam ukumbuke kule tuliachania na kule tuliachania na venye nilienda town ukanichapa na ukaninyima chakula mara kadhaa na nikatoroka na ukanifuata kwa shosho, ukanifuata na ukakuja kwa shosho ukajaribu kunivuruta, lakini kulikuwa na meeting ikasemekana that ukuje unipeleke shule, lakini haukukuja. That was on 2012. On 2012 haukunikujia. Nikaenda shule, ikasemekana ukasema that wewe utakuwa ukikuja shule kunichukua, lakini siku ya kufunga shule haukunikujia. Kwa nini? Watu walienda nyumbani, nikaachwa peke yangu. Shule ikabidi nipatie fare ya kwenda kwa shosho, but haukukuja. Kwa nini mam? Na kuomba hii maneno za social media please uache. If you want good contact with me, mambo ya social media uache. Siri zangu zote mam unaniekea kwa social media. Family is not supposed to be for social media. If you want to be good in contact with me, I'll give you my number. You have the number of Kagai. Unaweza kuja kwa heshima. Naomba uache kuharibia hii familia. Hii familia imetengenezwa. Achana na social media kabisa. Na venye unataja kwa social media, mimi sina akili timamu. Please acha kabisa. Unanikosesha kabisa. Juu nafanya kazi, naenda nafanya kazi, ninarudi salama, ninajiendesha na gari na narudi salama. Unatangaza social media yote ati nafanya kazi ya maid. Mimi si maid wa mahali. Na tafadhali ma'am, I beg you, stop with social media please. I beg you. Na nitafurahi sana ukiacha. Thank you. My name is Zakaria Kagai Mora. I am the son of Catherine Mora. I'm here to speak on everything that I've been said on social media. I am not a slave here. I am free to travel. I have gone to school. I have graduated. My father has been here. My sister has been here. Everyone came to my graduation. No one is forcing me to do anything. I work. I can travel. I have traveled. I split amicably. I didn't split amicably with my mom. Things happened. I did not wish them to be on social media. I did not want to speak about it, but my hand has been forced. She kicked me out.
She called the chief on me, threw my stuff out right before school started in 2013. Since then, we have not had any communication. I was at my Shosha's place. I was walking distance from her own mother's place. She never came. No visitations. She never came in contact. But now she's saying that I've been denied contact. I did not want to contact her. My dad has been telling me to contact. Jane has been telling me to contact. I'm the one who chose not to because I was not comfortable talking to her. Things have been hard. And now I've been forced to relive everything all over again on social media. With defame, with lies, and I'm tired. If you want to have a conversation with me, I do not wish my life to be on social media. I want you to stop. You have my number and I asked you to stop. Please stop. I am tired of every time I turn to my family, we're in peril because of you. I wanted time to heal. I wanted time to move on. There is no time limit on how long it takes for someone to heal. But you've chosen to take our problem social media, where our names have been dragged through the mud. They have done nothing wrong to me. They are very supportive. They're very supportive of my goals. They assist me. I have not been forced to do anything. I have a very comfortable life here. And now you're making things hard. I am begging you, if you want any communication with me, give me time to heal and I will talk.